Wanaiban patoyang nan supplemental program and Kairoihr Ehute radio program number yesek sulai ni sektuau. Oboy program wat aban kabul-bulway nilang. Oboy Bombay met ay tungal kay Pwani and kubran kala pako. Erakso and Bombay yu. Wawlap and kubran isanangan ko. Wow nikilikan ko nanalang ko nakanyay ko. Ay tungol wow torol ang kabna, karyawan kabna o ton amatungal cabinet, speaker and legislature, katua pa o yang amuton kaukusanat kan, saun kopong labalap and molen kopong Ileila and Bombay, o yang amusaun kopong kan, kaiti tegan nan paliantia mumotso o nantaken government silu o utak kultak and Bombay sang pinglap pato dito ni kalap o and Bombay o pato dila lel kapungamarami. Kairoihr Ehute yei sapaleman Bombay radio program mayo Neuyawi tapwen sakasakara kiton Bombay ira oralap kasambalkan uyuyawi temokmokit nan option kabna. O ngay Heinrich Stevenson nan pen kap onolang. Me apali option public affairs nan option kabna. Me ban pagi da autaban radio program and run. Irakayo, nialam November yesak tuaw, riyakite yesak tuaw, Governor Peterson Lukonger o Younger toward the run and tax awareness, the run and kapasa kasampal and tax. Ye ran neo makasonti sang division and tax or revenue and Kempa and Monian government lab and when kanta kaparapan Micronesia tiya pesem when kapesa ong way pakon kasampal pan tax ong way the government and way you makin apali sabis ong ton way pakon nanan kapna Peterson kaparap kasaleta patapan tax mamon kray sa kadenubutip Samba, what tax miayar ni somot kan arail kin mawoyong arail why sap kan arail tungal nan marki epil shair menan kadeda kap kasaleda me sakyes we are shown rik taxes man kapna kasaleda me tax kasampal kawaw pwe. Ekinapali sonpeikan opil sabis makin tokalang tonway ni ira torotekan. Irail kan metowe palian lamalam meatan di Islam. Irail pilkin mayroong ki percent riyasak an arail pay enan ewe par ong mesamomokan. Met pil uyaban tax. Kejai Bombay ranwat no boy o kamatip wow o ngatai so by dikan pil uyaban tax. Government in Bombay o government taken kin kawata tax nan kosunet puen sawasa isa. Sabis kan me government ban kin paki yang ton wibagon. Metueta uyata al piris abalban roson mau o school kamaray o bil palitekan. Iragaryaw government in Bombay ran what tawyang nan kaunuptakan ong ni kasarawi kabatabat and kabina o karyawan kabina elek o legislature kan do star ong nan puinen ko kusunat kaisak and government and when Bombay
me kosandir and chapter nikaun of January Isakeu o imsakla niat January Isak Sidu Riakit Riasak. Overall organizing committee metawa ye Madam Chairman Daisy Nanpei, Patterson said me Pais o Towegan ye Israel me uya Chairman and subcommittee kai me ye subcommittee and protocol me Madam Joyce Berman Chairman me Pukoki labalap lukotokan John Mullen Wow o Kaunan Nanway Kan and Broad Bay subcommittee and put the Konat Sap Shintungal o me Komite Palian Komite Madame Merida Hinos Sherman o ye committee word me Apali Konat Sap o Tungalakan o Komite Kan me Ban Uyawi Nan Ran Riawat. Subcommittee and logistic ye instruction action me Sherman o ye me Pugogi Shanti nan wasakan me Kasarawin Ran Riau Pan Riawiya. Subcommittee and police security o Roson Mao me Mr. B. to Susaya Sherman me Pugogi Sinsila o Itaitan Seli Labalaba Lugotokan Pil Apali Onabak o Malaylay o Lumum o Kabisalet Gan Makak Parata Mesota Kasikpa Nan Ran Riawat o Subcommittee and Media the Chairman Ye Peterson Sam Committee Word Pan Apali Aramas Koros and Nan Pon Bay Ligin Pon Bay and Kak Yang Masani o Padawan Padawan Rong Autaban Ran Riawat Nan Television, YouTube, Facebook o cable TV o bisangan men kabasa tegan o bil katin te Padawan Koronga Nan Radio P6AS. Subcommittee kan padolanger nan aray tungal Puko o kin report nan overall committee meeting nan wing chorus. Overall committee committee ye metawa Chairman Madam Chairman Daisy, Vice Chairman Patterson said o Chairman in subcommittee gan. Overall inauguration committee and Riagit Riaisak Pan Murinmet Kola Pankin Shakasagragiton Way Pokon Nan Kairoihr o interview kan nan radio P6AS ira Pacific Tegan me committee Kamelele me Ton Way Pokon and Tombe Pan Anana Yang Mangi the Padawan me Pit Sarawi o Kasarawin Kaula me Kosandir and Muyawi ni January Isakeu o Isak Sidu. Ira Kasilu the Riasak Tuaw November Riakit Isak Tuaw Election Commissioner and White Pohnpei certified the Kamele Ledar Otawat Sabal and Ballot and Wainu me Uyawi Niesil November Riakit to November Riasak Isu Riakit Isak Tuaw. Uyakit title Isak chapter issue and Pugan Kosonatan Wayne Pohnpei Kosoneti Uyapan Paki Watawat Sapal Makasali Dame Pagpan Watawat Sapal Kap Kapdalong Siyang Aman candidate Makamelele Memia Tadak Sabung Te Sabung Parata Ni Aute Water Te Oburbulton Palet Kan Nintuan a Pasantipan Iratikitik Wano Line Ebuki Riesa Kwalu Ira Putikitikeo O Poyaki title Asia Pratikitik issue Line Ebuki Payo Ira Putikitikeo and Pugan Kosonatan Pohnpei Kosoneti Me Pakpan Wat Sabal and Palet Kan Kak Uyawi Ma
wag pa siya nan pungan candidate mekanao o me murio mimi ni alap and percent eu en usus koros me candidate kan on office ko aleti. O puede candidate Aurelio Soap Kapdalonger Tokman Patawat Sabal ni Isyak Waluan November o alaltier nan an election commissioner office minute Isyak Limau Tauli Kulok Payo Murin Shawas Patawat Sabal and Uyawi Nintuan Akasan Tipantay Telisha Protikisu Lain na Bukit Payo Iraputikitikaw and Pugan Kosondatan Tonpay o Puegi election commissioner Aletar Pakbakan Wat Usu Sabal and Opa Tuawan Wainu o Puegi committee and Watawat Sabal Kosondier yang akin 9 candidates Sonster at Albert Edgar Paul Watcher Liman o 9 candidate Aurelio Soap Paul Watcher Silman me Wataker Kilele o Ironger Tatakwat ni Kanainay o Puegi commissioner o committee me Kosondier and Watak Sabal o Kilele ususkan Wataker paletkan Kilele o Kabungala sabungkan nan Kopa nusus tuaw and Wainu o Puegi election commissioner Kamele Mele niyayang patong totok and nine and committee and Watawat Sapal o Kilel ususkan murin kabungbunglakan awiyawir o imakareta nintuan manaman me election commissioner tungalen ke niya election commissioner niya sansal pan title isyak ratukit kuano lain epugisinisyak limau bakosane wiyapan kameleleta poitan usus election commissioner kameleletar o kataronger candidate kan me Watawat Sapal toka poitan Watawat Sapal ong ususen waliapan wainu nan legislature kasalatar candidate me aletier palimoron en ususkan me Watawater sign Emilio Eberiam Ponpe election commissioner ni Rieshap Tuawan November Riakit Asia Tuaw Irakapayo men kapasa ong waybokon Somau Aska Missiles Katiraktan nan Wayne Samoa Tonga New Zealand Australia Fiji o Philippines way kay me karani Ponbe takot Somau Aska ye Somau Kabareo makin bato nan ngulungul o kin kareta karakarlaw o ruputik kin parata don kilinara masakan. Soma wat inanen lusulus o kakata karayang kapal laut merasa mela masodra opolta mata. Saman kililkan mekak kasaleda Somau Aska. Kodogop Timutoi o nan maswijada kisin rubutik wijada makin taptani masa o tautila ni paluara pun mantang taiking and nan salon Token silasil and Somau Aska ye token silasil eu makin uyawi ong serikan nan Ponbay ni Anso me Israel makir eu son makir son bareu o pulong ale son pung eu muri. Palian roson mau pilmen
kangongoy ki papa no kan be sapol man ki seri sang son pareu lel wono me saikin ka kana gela to ko silasil en kubur mararata o kana gela to ko silasil on suma waska mapan mia iran kalelabak on suma waska kongkak and masan to public health ni telephone number silur riau sero riau eu isu te silu eu bayo ira kalma wo kan saklan ira option kapna alatier Kairoihr sang option president and a person congress kariya keo nana tiapana kasilibak me wiyawi Wayne Chu the state in Chu kamanala rai bukat me main president Panuelo o vice president source idiadar ong nan pugokan me bansan salpa Yusin Amor ong secretary and combined morning Carlson D. Apis ong secretary and combat and TCNI Marion Henry ong secretary and combat and Bayan Way Kanti Eliezer on Combat and Foreign Affairs, Ricky Candero on Karyawan Secretary, Belong Combat and Foreign Affairs, Levinson A. Taulum on Secretary and Combat and Roson Mao or Social Affairs, or Yoses Orkalen on Secretary and Combat and Justice or Ime Pilwia Attorney General. Met Kaim Sakalar, Kairoihr Ehute program number Yesak Shulain Isak Tuaw, Mamia Sapal Mamu Iran Kainamate Amu Tungal Iran Kalalaba, Kongkap Katin Malibe, the Batawan Eker telephone number Silu Riau Sero, Riau Lingawi Su Sero, te malpe te akar teleponen office kan magun pukoki weu ira oralap kan besan saler nan program mot kompil yang get nan saman program mot meban uyawu mur kalangan o kaselelia time